burya ngo wahoze ari umusirikare ahora ari umusirikare. Once a soldier always a soldier, ijambo ryavuzwe na General Douglas MacArthur, umusirikare w'igitangaza wabayeho mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umutekano nicyo kintu gihangayikisha ibihugu hirya no hino mu isi, byaba ibikomeye ndetse n'ibyoroheje. Iyi niyo mpamvu ibihugu byo hirya no hino mu isi bishobora kwaba mu bikorwa bitandukanye by'umutekano hatitawe ku buryo ubukungu bwabyo bungana. Iyo rero havuzwe umutekano, uwo ari we wese ahita yumva igisirikare mbere y'ibindi, kandi nibyo koko, kubera yuko uko imbaraga z'igisirikare zingana kenshi nibyo bigena uko umutekano w'igihugu uzaba ungana. Kenshi mu bihugu byo mu isi itegeko ry'ikirenga mu bya gisirikare riba ritangwa n'umukuru w'igihugu, perezida cyangwa se umwami. Akenshi rero aba ni nabo bafata imyanzuro ya nyuma mu bya gisirikare, bituma bitwa abagaba bakuru b'ikirenga b'ingabo, CIC, Commander in Chief. Kabone nubwo yaba ari umusivili w'umunyemari nka Bwana Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bita byumvikanisha imbaraga n'ububasha budasanzwe by'umukuru w'igihugu. Gusa hari igihe biba bitandukanye n'ibyo, umukuru w'igihugu akaba ari umusirikare kabuhariwe uzi neza icyo urugamba aricyo. Urugero, perezida w'Uburusiya Vladimir Putin wari umusirikare kabuhariwe kugeza ku ipeti rya colonel, akaba na maneko udasanzwe muri KGB ya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Kenshi ni abasirikare baba bararwanya intambara nyinshi zitandukanye kugeza no ku rwego baba barayoboye urugamba bari mu mirongo y'imbere nta gutinya. Yagera ku butegetsi rero akaba afite buri kimwe mu biganza: ubukungu bw'igihugu, imibereho myiza y'abaturage ayoboye ndetse n'umutekano bwawo, ahasangwamo igisirikare nyirizina. Marvin Nge, abaperezida 10 bafite igitinyiro kugeza no ku buhanga bw'urugamba, abaperezida b'abasirikare batinyitse kandi b'indwanyi, nibo tugiye kugarukaho mu kiganiro cya none. Ariko kuba umukuru w'igihugu ari umusirikare byaba byiza kurushaho, cyane ko umutekano ari ingenzi, cyangwa se wowe hari ukundi ubibona? Tanga igitekerezo cyawe muri comment. Muri kiganiro kigaruka ku ndwanyi zikomeye z'abaperezida rero, ntabwo turavugamo ngo uwa mbere n'uyu, uwa kabiri n'uyu, kubera yuko mu buryo bwari bwo bwose bishobora kugaragara nko kubogama, kandi nanone igisirikare ni ubutwari butabarirwa mu mibare iyo ari yo yose. Wageze kuri Marvin Daily Official, niba ari ubwa mbere wageze ibuka gukanda subscribe ndetse ukane no kunzogera, maze byose byiza bibera hano bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Murakaza neza. Ibrahim Traoré ni perezida w'igihugu cya Burkina Faso, kimwe mu bihugu biherereye muri Afurika y'Iburengerazuba. Traoré yabaye umukuru w'iki gihugu bidasubirwaho ku itariki 30 Nzeri mu mwaka wa 2022 nyuma yo gukorera coup d'etat umusirikare mugenzi we Afande Paul Henri Sandaogo Damiba wari umaze ku butegetsi igihe kitarenze amezi 8 nyuma y'uko nawe ahiritse ku butegetsi perezida w'igihugu cya Burkina Faso Roch Marc Christian Kabore wari perezida w'iki gihugu kuva mu mwaka wa 2015. Ibrahim Traoré yavutse ku itariki 14 Werurwe mu mwaka wa 1988. Ubu ku munsi wa none afite imyaka 36, bimugira umukuru w'igihugu wa kabiri muto ku isi yose. Traoré yagiye mu gisirikare bwa mbere mu mwaka wa 2009, arangiriza amasomo ye mu bya gisirikare mu ishuri rya The Georges Naumano Military Academy. Yaje kujya mu gihugu cya Maroc gukarishya ubumenyi bwe ndetse n'imyitozo ye mu bya gisirikare. Icyo gihe akarishya ubumenyi bwe yibandaga cyane ku bumenyi bw'ingabo zirwanira mu kirere. Yaje kugaruka mu gihugu cya Burkina Faso, atangira kwitwa ingabo y'igihugu, igihugu cyamubyaye aricyo cya Burkina Faso, agakorera mu ntara ya Kaya mu majyaruguru y'iki gihugu. Mu 2014 Traoré yahawe ipeti rya Lieutenant, yahise yoherezwa mu ngabo z'umuryango w'abibumbye zari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro mu gihugu cya Mali, ubutumwa bwiswe MINUSMA. Icyo gihe hari mu gihe cy'intambara ya Mali, ubwo imitwe ya Kisilamu yitwara gisirikare yiswe Azawad yarwanyaga leta y'icyo gihugu. Ibrahim Traoré wari Lieutenant mu mwaka wa 2020 yazamuwe mu mapeti yashyirwa ku ipeti rya kapiteni. Kubera ko rero yari ingabo y'igihugu cye, yaje kubona yuko hari bitagenda neza mu butegetsi bw'igihugu cye. Ibi byaterwaga n'uko ngo yabonaga abayobozi b'igihugu cye buzuza mu mifuko yabo amafaranga y'iyo mu isanduku ya leta, nta gikorwa na kimwe bayakoresha kigize iterambere rusange. Nibwo rero kapiteni Ibrahim Traoré yafashe umwanzuro wo kwegeranya bamwe mu basirikare yari ayoboye ndetse n'abandi basirikare batari bishimiye yuko ubutegetsi bw'iki gihugu burya amafaranga y'abaturage, bahise bafata umwanzuro wo guhirika ubutegetsi bwari buriho. Ubu ku munsi wa none kapiteni Ibrahim Traoré ni umukuru w'igihugu cya Burkina Faso kuva ku itariki 30 Nzeri mu mwaka wa 2022, kandi kuva yaba umukuru w'igihugu hamaze kugaragara impinduka zikomeye mu gihugu cya Burkina Faso. Brice Oligui Nguema, perezida w'igihugu cya Gabon, kuva ku itariki 30 Kanama mu mwaka wa 2023, Brice Oligui Nguema byahawe umugisha yuko ari perezida w'igihugu cya Gabon nyuma yo guhirika ku butegetsi uwari perezida w'iki gihugu wari we Ali Bongo akaba na mubyara we.
Iyi kudeta nayo yaje mu nkubiri y'amakudeta yari akunze kugaragara mu gace ka Afurika y'Uburengerazuba, aho ubutegetsi bwose bwari buriho bwabaga bumeze nk'aho buri munsi y'ibirenge by'igihugu cy'Ubufaransa, maze abasirikare bagafata umwanzuro wo gukoresha ingufu z'ibyo batojwe kugira ngo bace agasuzuguro k'Abanyaburayi. Oligui Nguema yavutse ku itariki 3 Werurwe mwaka w'1975. Ubu ngubu ni umukuru w'igihugu cya Gabon ndetse afite ipeti rya generali. Ibi bihita byumvikanisha uburyo ki ari umusirikare ukomeye cyane kandi w'indwanyi, kubera yuko ayo mapeti ntabwo bayatoragura. Oligui Nguema yahiritse Ali Bongo ubaye umukuru w'iki gihugu kuva mu mwaka wa 2009 nyuma yuko wari se Omar Bongo yaramaze kwitaba Imana. Omar Bongo se wa Ali Bongo yitabye Imana maze imyaka igera kuri 38 ku butegetsi kuva mu mwaka w'1967. Iyo rero ni imyaka yari ibaye 54 uyu muryango wa ba Bongo wari umaze ku butegetsi. Gusa igitangaje nubwo Oligui Nguema yarahiritse ubutegetsi bw'abitwa ba Bongo, nawe ni umubongo kubera yuko ni mubyara w'uyu nguyu yahiritse ku butegetsi Ali Bongo. Oligui yize mu ishuri rya gisirikare rya Meknes Royal Military Academy mu gihugu cya Maroc, akaba yarabaye umusirikare mu gihe cya Omar Bongo. Mu mwaka wa 2019 rero Oligui Nguema yashyizwe ku ipeti rya Brigadier General, anashyirwa ku mwanya wo kuba umukuru w'ingabo zirinda perezida. Ubwo uwo yarindaga niwe mubyara we Ali Bongo wari wamushyizeho amwizeye cyane. Uwo mwanya rero wo kuba umukuru w'abarinda umukuru w'igihugu ni nabyo byamuhaye inzira yoroshye cyane yo gushyira perezida Ali Bongo mu maboko ataraye, maze bakamuhirika ku butegetsi ku mugaragaro. Icyo gihe General Oligui Nguema yese atanga ikiganiro imbere y'itangazamakuru rya Le Monde ry'Abafaransa, avuga yuko ahaye perezida Ali Bongo w'umusaza ikiruhuko cy'izabukuru kubera yuko atagishoboye. Mamadi Doumbouya, imwe mu nshuti zikomeye za perezida w'u Rwanda His Excellency Paul Kagame. Mamadi Doumbouya nawe ni umusirikare ukomeye, akaba umukuru w'igihugu cya Guinea kuva ku itariki 5 Nzeri mu mwaka wa 2021. Icyo gihe Doumbouya yagiye ku butegetsi, yahiritse ku butegetsi Alpha Condé wari perezida w'icyo gihugu. Mamadi Doumbouya yavutse ku itariki 4 Werurwe mu mwaka wa 1980. Mu byatumye arika ku butegetsi rero perezida Alpha Condé ngo nuko yari ameze nk'aho ari igikoresho cy'abazungu b'Abafaransa. Icyo gihe rero Doumbouya yahise afata umwanzuro wo gukuraho igitugu cyose igihugu cye cyari cyarashyizweho n'Ubufaransa, bwari bumaze igihe bwarifatiye ibihugu byose byo muri Afurika y'Uburengerazuba. Mamadi Doumbouya yari umuyobozi mu gice cy'ingabo z'indwanyi zidasanzwe zizwi nka Special Forces. Si ibyo gusa, Doumbouya yabaye umwe mu ntasi zikomeye z'igihugu cya Guinea, maze kubw'ubuhanga budasanzwe yagaragaje mu bikorwa byose yagiye akora, ashyirwa ku ipeti rya Lieutenant Colonel mu mwaka wa 2019. Nyuma y'umwaka umwe rero yaje kwimurirwa ku ipeti rya Colonel. Mu mwaka wa 2021 Doumbouya yamaze kuba perezida w'igihugu, ese yimukira ku ipeti rya generale, maze inshingano yari afite zo kuba umuyobozi mukuru w'ingabo za Special Forces azivaho. Assimi Goïta, umukuru w'igihugu cya Mali, nawe akaba ari mu bageze ku butegetsi bahiritse bwari buriho, akaba ari perezida wa Mali kuva ku itariki 28 Gicurasi mwaka wa 2021. Assimi Goïta yagiye ku mwanya w'umukuru w'igihugu ahiritse ku butegetsi Ibrahim Boubacar Keïta. Ni umusirikare w'indwanyi kabuhariwe wiyemeje kurwanira igihugu cye, ndetse na se umubyara yahoze ari umusirikare udasanzwe. Goïta yahoze ari umwe mu ndwanyi zidasanzwe za Special Forces z'igisirikare cya Mali, Malian Armed Forces. Icyo gihe yahakuye ipeti rya Colonel. Nka Colonel rero wari umaze igihe ayoboye itsinda rinini ry'abasirikare b'indwanyi zidasanzwe, akaba ari ingabo zirwanaho rukomeye. We n'ingabo yari ayoboye bakoze za operasiyo nyinshi zidasanzwe, zirimo n'izo guhashya ibyihebe by'abajihadiste mu ntambara yiswe ya Mali yabaye kuva mu 2012. Icyo gihe Goïta yirwana hari mu 2018, ubwo yaje no kuyihuriramo na kabuhariwe Mamadi Doumbouya, baba inshuti kuva ubwo, batazi yuko bombi bazaba bakuru b'ibihugu mu myaka iri imbere. Nyuma y'igihe kirekire uyu musirikare abona yuko igihugu cye kiyobowe n'abiyemeje kwibwizaho indonke nta na kimwe bakorera igihugu, nibwo Assimi Goïta yiyunze ku ishyaka ryari risanzwe ritavuga rumwe n'ubutegetsi, iryitwa National Committee of the Salvation of the People, aribo bishyize hamwe bahirika ubutegetsi bwari buriho kandi bashyigikiwe n'abaturage. Mu 2021 rero nibwo mu buryo bwuzuye Assimi Goïta yatowe nka perezida wa Mali. Abiy Ahmed Ali niwe minisitiri w'intebe w'igihugu cya Ethiopia, kandi muri iyi guverinoma minisitiri w'intebe niwe mukuru w'igihugu. Yavutse ku ya 15 Kanama mu mwaka wa 1976. Ubu ni minisitiri w'intebe wa Ethiopia kuva mu mwaka wa 2018. Mu buzima bw'igisirikare Abiy Ahmed yabaye umukomando akiri muto cyane ku myaka igera kuri 14, ubwo hari mu mwaka wa 1991 nyuma ho gato y'urupfu rwa mukuru we wari umusirikare. Kuri iyo myaka mike cyane Abiy Ahmed wakundaga cyane ibintu bya politike, yahise ashyirwa no mu ishyaka rya politike rya Oromo Democratic Party, ariko kandi nanone rikaba ari ishyaka ritavugaga rumwe n'ubutegetsi bw'igisirikare cyitwaga DAG. Igisirikare cyagiye ku butegetsi kimaze kwica uwari umwami Haile Selassie.
ndetse mu kujya ku butegetsi kw'icyo gisirikare cya DAG cyicaga abantu ku karubanda kibaciye imitwe abanyapolitike bose batavugaga rumwe nacyo. Birumvikana ibyo ngibyo byakurikiranaga nuko umuntu wese w'umuturage utaravugaga rumwe n'ubutegetsi bw'icyo gisirikare cya DAG nawe bagombaga kumwica ku karubanda kugira ngo biba kabarore. Gusa kubera kwigumura kw'abaturage no kudashaka icyo gisirikare cyayobozaga igitugu, mu mwaka w'1991 umurindi w'abaturage ubwawo niwo wahiritse ku butegetsi iki gisirikare cya DAG. Nk'umusirikare Abiy Ahmed yarwanye mu ntambara ya Eritrea yabaye hagati y'umwaka w'1998 n'ibihumbi 2000. Gusa ibyo byose byabaga n'ubundi afite inshingano mu ishyaka rye zo kuba umuyobozi w'urubyiruko. Icyo gihe ari umuyobozi, Abiy Ahmed yahoraga avuga yuko intambara nta kibazo na kimwe ikemura kuri iyi si, kabone n'ubwo we yari umusirikare. Abiy Ahmed ajya ku butegetsi, Ethiopia yari ifite uruhumbirajana rw'ibibazo bitabarika byiganjemo iby'intambara zo mu gihugu imbere, harimo nk'iya Tigray ndetse n'izindi zo mu karere Ethiopia iherereyemo, ku buryo byari bimeze nko gusana igihugu no kugikoramo impinduka akantu ku kandi. Abiy Ahmed yahise azana politike nshyashya yo guharanira amahoro mu gihugu, ndetse iyo myumvire ayishyira imbere y'ibindi bintu byose, ari nabyo byatumye ahabwa igihembo cyitiriwe Nobel mu mwaka wa 2019, igihembo yaherewe guharanira amahoro. Mahamat Idriss Deby Itno ni perezida wa Chad kuva mu mwaka wa 2021 nyuma y'urupfu rwa se wari perezida Idriss Deby wari umaze imyaka 30 ku butegetsi. Idriss Deby se wa Mahamat Deby nawe yari umusirikare ukomeye ndetse utaratinyaga urugamba na gato, cyane yuko ari narwo yaguyeho ubwo yarasiwe ku rugamba barwanagamo n'umutwe witwaje intwaro wa FACT utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Chad kugeza na n'ubu. Aba barwanya ubutegetsi bwa Chad bavuga yuko uyu muryango wa ba Deby wamunze igihugu, bakaba barihariye ubutegetsi imyaka igera kuri 35 yose, ngo nyamara nta kintu na kimwe bamariye igihugu cya Chad. Bati nibyo abangaba nta kintu na kimwe bamariye igihugu cya Chad ku nyungu rusange iyo ari yo yose, nta kintu na kimwe bayikoreye keretse kwita ku miryango yabo bwite. Ibi ngibi iyo babivuga bahita banongeramo ukuntu igihugu cya Chad gifite imitungo kamere, ariko igitangaje kikaba kibarirwa mu bihugu 10 bya mbere bikennye mu isi. Mu buzima bwa gisirikare, Mahamat yahawe imyitozo ya gisirikare mu gihugu imbere cya Chad, nyuma aza gukomereza mu gihugu cy'Ubufaransa mu mwaka wa 2013. Uku kwikarishya mu myitozo ya gisirikare byatumye Mahamat Deby yari mu ngabo zidasanzwe za Chad Special Forces zagiye mu butumwa bwo kugarura amahoro mu ntambara ya Mali yari iraciye ibintu. Mu gihe cy'ubutegetsi bwe mu mwaka wa 2022, Boko Haram yakoze igitero cy'iterabwoba ku wa 22 Ugushyingo, igikora mu gace ka Ngubwa maze gihitana abasirikare 10. Icyo gihe nta kintu yabikozeho kubera yuko uyu mutwe udasanzwe w'abarwanyi bitwaza idini ya Kisilamu bakoze iki gitero bahita baburira mu myotsi. Abdel Fattah el-Sisi, perezida w'igihugu cya Misiri, Egypte. Abdel Fattah Said Hussein el-Sisi ni umwe mu bakuru b'ibihugu bakize ku mugabane wa Afurika, ndetse akaba ari umukuru w'igihugu kimwe mu bya mbere bikize ku mugabane wa Afurika. Abdel Fattah yayoboye iki gihugu guhera mu mwaka wa 2014. Mbere yo kuba perezida, Abdel Fattah el-Sisi yari minisitiri w'ingabo mu gihe cy'ubutegetsi bw'ahoze ari perezida Mohamed Morsi. Abdel Fattah yavutse ku itariki 19 Ugushyingo mu mwaka wa 1954, avukiye i Cairo. Mu myaka ya 1980, Abdel Fattah yagiye kwiga mu ishuri rya gisirikare rya Egyptian Military Academy. Akimara gusoza amasomo ya gisirikare ahita yinjira mu gisirikare cya Misiri. Mu 2008, Abdel Fattah wari inkerebutsi mu bya gisirikare yahise ahabwa kuyobora abasirikare bo mu ntara ya Alexandria, ndetse hagirwa n'umuyobozi w'ubutasi muri iyo ntara. Mu 2012, Perezida Mohamed Morsi yamushyize ku mwanya wa minisitiri w'ingabo, ndetse ahabwa ipeti rya General Colonel, ipeti ridakunze kubaho mu gisirikare keretse mu bihugu bike cyane. Mu 2014 yimuriwe ku ipeti rya Field Marshal, anagirwa uwungirije minisitiri w'intebe, Deputy Prime Minister. Gusa mbere yuko Abdel Fattah agirwa minisitiri w'intebe wungirije, ubutegetsi bwa Perezida Mohamed Morsi bwari butangiye kugerwa amajanja. Icyo gihe byari biri kuvuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo ziri kugira uruhare rukomeye mu kurwanya ubutegetsi bwa Mohamed Morsi. Icyo gihe abaturage batangiye kwigaragambya mu mihanda hose, bari kugendana amafoto ya Perezida Mohamed Morsi yaciwemo udukubo, bavuga yuko batakimushaka ahubwo yakwegura vuba na bwangu. Icyo gihe Abdel Fattah yahise atanga yitaviye ku gitangazamakuru cy'abanyamerika kizwi nka Washington Post, ashinja Leta ya Amerika n'uwari perezida wayo Barack Obama guteza ubwiryane mu baturage ba Misiri. Icyo gihe yaravuze ati, Obama wateye umugongo abanyamisiri nyuma yo guteza ibibazo, ibyo ngibyo nta na rimwe tuzigera tubyibagirwa.
Mu 2014 abaturage ndetse n'abandi bashyigikiye Abdel Fattah el-Sisi batangiye kwirara mu mihanda bamusaba yuko yakwiyamamaza. Mu kumusaba kwiyamamaza nka perezida babaga bafite amafoto ya Abdel Fattah n'amabendera y'igihugu cya Misiri. Nibwo rero ku itariki 26 Werurwe 2014 wari minisitiri w'ingabo akaba wungije minisitiri w'intebe akaba umusirikare kabuhariwe yiyemeje gusiga ibyo byose inyuma maze yiyamamariza kuba umukuru w'igihugu, anatorwa ku bwiganze bw'amajwi maze arahirira kuba perezida wa Misiri ku wa 8 Kamena mwaka wa 2014. Mu baperezida babaye kandi bakiri abasirikare b'indwanyi zidasanzwe harimo n'abo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Aba bafite ibigwi n'amateka bidasanzwe kandi bizwi atari ku mugabane wa Afurika gusa ahubwo no mu isi yose. His Excellency Evariste Ndayishimiye, perezida w'u Burundi, nawe ni umwe mu bakuru b'ibihugu babaye abasirikare badasanzwe, akaba ari umukuru w'igihugu ufite igikundiro mu baturage ayoboye, cyane cyane ukuntu akunze kugaragaza imyitwarire irimo kwicisha bugufi, aho akunze kugaragara muri rubanda yikoreye imifuka y'ibirayi, ateruye ingurube, asangira urwagwa n'abaturage, ahingana nabo ndetse n'ibindi byinshi bituma benshi mu baturage b'abarundi bamwishimira. Perezida Ndayishimiye yavutse mu mwaka wa 1968 akaba ayobora Burundi kuva mu mwaka wa 2020 nyuma y'uko yari amaze gutorwa ku bwiganze bw'amajwi ya 71%. Ndayishimiye yabaye umusirikare bwa mbere ubwo yinjiraga mu mutwe witwa CNDD-FDD utaravugaga rumwe n'ubutegetsi bwariho icyo gihe. Uyu mutwe wa CNDD-FDD washinzwe mu mwaka wa 1994 mu gihe cyari cy'intambara yo mu Burundi, ikaba yari intambara ikaze y'amoko nyuma ho gato y'urupfu rwa perezida w'u Burundi w'icyo gihe Melchior Ndadaye. Mu Burundi ibyo kwicana hagati y'amoko byari byarafashe indi ntera hagati y'abahutu n'abatutsi, utanze undi akamwica. Gusa ikigero kinini cy'abapfaga bari abo mu bwoko bw'abahutu. Mu 1995 Ndayishimiye yigaga amategeko mu mwaka wa 2 wa kaminuza muri kaminuza nkuru y'igihugu. Gusa ubwo hari kubwo ubwicanyi nyine bwibasiraga abahutu cyane cyane no muri iyo kaminuza bwagezemo maze abenshi muri bo baricwa. Icyo gihe Evariste Ndayishimiye na bamwe mu nshuti ze babashije kugira amahirwe yo kurokoka maze ajya mu gisirikare. Nibwo yisanze mu mutwe wa CNDD-FDD, Conseil National pour la Défense de la Démocratie, Force pour la Défense de la Démocratie. Byatumye Evariste abindwanyi ikomeye cyane yarwanya urugamba mu duce dutandukanye nka Bujumbura, Cibitoke ndetse n'ahandi. Mu rugamba rwose yarwanye akenshi yakundaga kugaragara imbere mu mirongo y'urugamba. Nk'uwari umuyobozi w'urugamba rero yabaga agira ngo atere ishyaka abasirikare yabaga ayoboye. Kuri CNDD-FDD intambara yo kurwanya ubutegetsi yarangiye mu 2005. Ubwo icyo gihe nibwo intambara ya gisivile yari irangiye bidasubirwaho nyuma y'imyaka igera kuri 12 kuva mu 1993. Muri icyo gihe iryari ishyaka rirwanya ubutegetsi noneho niryo ryaje kujya ku butegetsi. Ndayishimiye Evariste nawe wari uri mu barwananye umuhati mwinshi yaje kuzamurwa mu mapeti yagirwa General Major. Ubwo rero ku rugamba yahakuye irindi zina rishya, izina bamuhimbaga ryitwaga Neva, ari naryo ubu ngubu azwiho, General Major Neva, abandi bakamwita General Neva. Neva izina ry'impine n'ubundi rivuga amazina ye, Ndayishimiye Evariste. Nyuma y'amasezerano y'amahoro ya Arusha yo mu 2005 yaragamije guhagarika intambara yari iri kuba. Ku wa 8 Mata muri uwo mwaka wa 2005 CNDD-FDD yaje kwemerwa nk'ishyaka rya politiki. Ni naryo shyaka ryaje kuvamo umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, nawe wari umusirikare w'indwanyi ikomeye, aza kuba perezida w'iki gihugu cy'u Burundi muri uwo mwaka wa 2005. Ndayishimiye Evariste wari umwe mu nshuti z'akadasohoka za Petero Nkurunziza, nawe yari umwe mu basirikare bakomeye ku butegetsi bwe. Mu mwaka wa 2020 rero Ndayishimiye yaje kuba perezida w'igihugu cy'u Burundi. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yavutse ku itariki 15 Nzeri mu mwaka wa 1944. Icyo gihe se Mzee Amos Kaguta yari umusirikare ukomeye mu ngabo z'ibwami mu gihe cy'abakoloni. Icyo gihe Uganda yari kolonijwe n'igihugu cy'Ubwongereza. Mu 1970 Museveni yari mu gisirikare kigometse ku butegetsi bw'umunyagitugu wa nyawe Idi Amin Dada, ndetse mu 1979 abarimo Museveni n'abandi basirikare badasanzwe b'abanyarwanda babaga mu gihugu cya Uganda, harimo na perezida w'u Rwanda kuri ubu Paul Kagame na Fred Gisa Rwigema. Ubufatanye n'igisirikare cya Tanzania yayoborwaga na mwarimu Julius Kambarage Nyerere bahiritse ku butegetsi umunyagitugu Idi Amin Dada. Icyo gihe Apollo Milton Obote wari warakorewe kudeta n'ubundi na Idi Amin Dada mu mwaka wa 1971 yarongeye aba perezida w'igihugu cya Uganda nyuma yo gutsinda mu matora mu mwaka wa 1980. Gusa bigeze mu 1985 nibwo byabaye ibindi kuri Milton Obote, ubwo bamufashije gukuraho Idi Amin Dada nawe bari bamuziye, kuko n'ubundi nawe byari bimeze nkaho nta byica atandukaniyeho na Idi Amin Dada, kuko nawe yicaga abaturage akimenya umuvugiye mu matamatama gusa yabaga agomba gupfa.
Icyo gihe ku butegetsi bwa Milton Obote hari hamaze gupfa abasivili basaga 100,000. Byumvikanisha yuko uyu Milton Obote atari yarigeze ahinduka, kubera yuko na mbere yo guhirwa ku butegetsi nabwo n'ubundi yicaga abaturage. Icyo gihe rero abo bakomando barimo Yoweri Museveni ndetse n'abanyarwanda b'inshuti ze z'akadasohoka n'abandi basirikare b'abanya-Uganda b'umutima ukomeye bahisemo kwiha intego yo guhiga ku butegetsi Milton Obote, bikaba kubohora Uganda byuzuye. Nyuma yo kumara imyaka iri hejuru ya 20 abaturage bakorerwa iyicarubozo ijoro n'amanywa barikorerwa n'ubutegetsi bwariho muri ibyo bihe. Ku itariki 29 Mutarama mu 1986 abaturage b'igihugu cya Uganda barabohowe maze Yoweri Kaguta Museveni ahinduka perezida w'igihugu cya Uganda ryo. Iyi niyo mpamvu abenshi mu baturage b'igihugu cya Uganda bazi neza agaciro ka perezida Yoweri Kaguta Museveni, kubera yuko mbere y'ubutegetsi bwe nta muturage n'umwe wari ufite ijambo. His Excellency Paul Kagame, perezida w'u Rwanda, yavutse kuwa 23 Ukwakira mu mwaka w'1957, akaba ari umuhererezi mu muryango w'abana batandatu. Paul Kagame ni umusirikare w'indwanyi idasanzwe wayoboye ingabo z'inkotanyi zabohoye u Rwanda mu mwaka w'1994. Ubwo Paul Kagame yari afite imyaka 2, we n'umuryango we n'abandi bantu barenga 100,000 batwikiwe amazu, barameneshwa, bahinduka impunzi mu bihugu by'amahanga nk'aho batagira igihugu, mu gihe abandi bari bamaze kwicwa. Ibi byose bikozwe n'ubutegetsi bwari bufite politike mbi y'amacakubiri. Abenshi muri abo ngabo basohowe mu mazu yabo, bahunze bagana mu gice cy'amajyaruguru berekeza mu gihugu cya Uganda, ari nabo bahise bakomereza ubuzima mu nkambi z'impunzi. Icyo gihe Kagame n'abandi bana batoya bigaga mu mashuri yari hafi aho ngaho y'inkambi, bigaga amasomo harimo n'icyongereza kitigishwaga mu gihugu cy'u Rwanda. Yarakomeje ariga maze aza gusoreza amashuri yisumbuye muri Kampala Secondary School. Mu 1977 n'1978 afite imyaka 19 yonyine, Kagame wari ukiri umusore wakundaga gukurikirana amakuru cyane y'igihugu cye cy'u Rwanda, kuko yabaga anafite amatsiko igihugu cye cyamubyaye. Yaje kugisura, ariko aza kugisura atisanzuye. Impamvu atari yisanzuye ni ukubera yuko nyina bari bakiri ku butegetsi bari babandi n'ingengabitekerezo yabo ari yayindi. Icyo gihe yagira ngo asure anareba igihugu cyamubyaye atakuriyemo, amenye uko kimeze, ariko mu by'ukuri ntabwo yabaga ari mu butembere, ahubwo yabaga ari kureba ukuntu igihugu kimeze, imiterere yacyo, ndetse anatekereza ukuntu byaba ari byiza kibayemo impinduka, bitewe n'uko leta yari iriho yari gihohotera abantu bazira uko bavutse. Mu mwaka w'1979 abasirikare barimo Kagame bahiritse ku butegetsi umunyagitugu Idi Amin Dada, nk'uko twamaze kubigarukaho. Mu 1980 habe amatora y'umukuru w'igihugu, maze Milton Obote aba perezida w'igihugu cya Uganda, nk'uko twabigarutseho. Gusa byari bizwi neza yuko Milton Obote nawe yari umunyagitugu kabutindi, ku buryo bitumvikanaga na gato uburyo yaba umukuru w'igihugu yongeye gutorwa ku bwiganze bw'amajwi atowe n'abaturage ubwabo kandi aribo yicaga. Niyo mpamvu Museveni yahise atangira gushinja Milton Obote kwiba amajwi. Nk'uko twabigarutseho, ubutegetsi bwa Obote bwari ubutegetsi bw'igitugu, ariko ikindi kiyongereyeho ni uko yangaga abanyarwanda urunuka, akabafata nk'abanzi ngo gusa kuko ari abanyarwanda. Birumvikana abanyarwanda bari batuye mu gihugu cya Uganda, harimo n'abatuye mu nkambi, bose bafatwaga nabi ku buryo bukomeye, kubera ubutegetsi bwari buriho bwabangaga gutyo gusa. Icyo gihe rero ntabwo Museveni n'inshuti ze zirimo Kagame ndetse na Rwigema bari kwishimira akarengane kari gukorerwa abantu, yaba impande zombi, abanya-Uganda ndetse n'abanyarwanda. Nibwo rero bahise batangira urugendo rwo guhagarika ibyo bikorwa bibi bya Milton Obote n'ubutegetsi bwe, maze ubutegetsi bwe buza gushyirwaho akadomo mu 1985. Byari ukubohora igihugu byuzuye. Icyo gihe afande Paul Kagame yahise aba umukuru w'ubutasi bw'igihugu cya Uganda. Ibyo byose byari bitewe n'ubuhanga budasanzwe, ubuhanga yari afite mu bya gisirikare, kugeza naho yagiye gutyaza ubwo bumenyi bw'ubutasi mu gihugu cya Tanzania ndetse n'icya Cuba. Ariko nubwo bari gukorera igihugu cya Uganda gutyo, nta na rimwe bigeze bibagirwa kubohora ubutaka bw'igihugu cyababyaye. Ku wa mbere Ukwakira mu 1990 ingabo za RPF inkotanyi zinjiye mu gihugu cy'u Rwanda, ari nako bagiye bafata ibice byinshi bitandukanye, byiganjemo ibyo muri prefecture ya Byumba ndetse n'iya Ruhengeri. Ku butegetsi bwariho umwanzi wa mbere yari RPF, ariko nyuma y'uko Habyarimana n'ubutegetsi bwe babonye y'uko RPF ifite imbaraga batakikaga ko ifite, bahise biyemeza ibiganiro. Icyo gihe RPF yasabaga y'uko urugomo rwari rwose n'ivangura ryaberaga mu gihugu byose bigomba guhagarara, abaturage bakabaho mu buringanire, ingabo za RPF nazo zikajya mu gisirikare cy'u Rwanda, bityo abanyarwanda ntibagire ikindi kintu cyose cyongera kubatandukanya. Icyo gihe leta yarabyemeye, maze RPF yashakaga amahoro, nayo yiyemeza kurekura ibice byose bari barafashe nk'uko byari byagaragaye muri ayo masezerano yo mu 1993. Gusa igitangaje ntibyari bibujije y'uko jenoside yari ikiri gutegurwa. Ibyo rero byatumye leta y'icyo gihe idakurikiza iby'amasezerano yavugaga,
maze bashyira jenoside mu bikorwa. Niyo mpamvu muri Nyakanga 1994 RPF Inkotanyi yahagaritse jenoside yari iri kuba. Icyo gihe ubusahuzi bwari bwarakozwe mu gihugu hose ntibusanzwe, niyo mpamvu igihugu cyiyubatse gihereye ku busa. Icyo gihe yaba zimwe mu ngabo z'igisirikare cy'icyo gihe, igisirikare cyari kizwi nka FAR, Force d'Armée Rwandaise, abenshi muri bo bagiye bagaragara mu bikorwa byo kwica inzirakarengane ndetse n'interahamwe ubwazo. Bose bahise bahungira mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aribo baje kuvamo FDLR. Wakoze kubana na Marvin Daily Official. Niba iyi video wayikunze, turakwibutsa kuyisangiza abandi kugira ngo nabe bashe kubageraho. Komeza kubana natwe mu bindi byiza bitandukanye tuba twaguteguriye, ukanda kuri iyo video iri muri screen yawe.